Kop ke China baka Taiwan kan sadai biang ke benta jongka. Daki hajar senem ya ke China lasan syar daki siem lani ki dynasty beper. Kis iem basan syar khadu ha China ki deina ka king dynasty ki lasan syar nadu usnem khandri uspa saw hadu usnem khagnes pa kharwei. Ka Taiwan ka de ga dulundong ka bodon syapang syati jong ke China baraka por basan syar ki king dynasty ka Taiwan ka de ka we na ki benta jong ke China. Henry Hausnem Praspa Khnaipusan, Yaka Taiwan, La Shimtino daga Japan, Lembaka Treaty of Shimonoseki, Hadin baga Japan, Klapan Rem Yaka King Dynasty, Hakatma, China, Japan. Hakisnem Kakhandai Spa, Ha China, Klajia Kajinki Kabujurba, Banpendu Bandamno, Yaka Sanchars Im. Ka Chinese Revolution of 1911, Hapo Kajingalam Jong Usun Yat Sen, Kalakandang no, Yaka King Dynasty basan syar ha China. Kumta ka China ka along no ka Republic balajer kerteng yaka China da ka Republic of China. Usun Yat Sen ulalong President menengkong jong ka Republic of China hausnem ka khanai spa khat ar. Bat ka parti ka bulaseng lakhot ka Kuomintang ka bajukhot ru ka Nationalist Party of China. Hadin ka jingyap Usun Yat Sen Hausnem Khanes pa arpusan, lailam no ya ka Kuomintang du Chiang Kai-shek. Ka Kuomintang lani Nationalist Party klasang tron batlot balami gawi kaseng sanhima hapo China ka bakrteng ka Chinese Communist Party hapo ka jingalam jong Mao Zedong. Kini atli kaseng sanhima ka Nationalist Party bat ka Communist Party kiakan at bet namta lala ka jong ka ideology. Kajingkan at klapoy syadu uput usam jong kajing omsnam baka civil war ha China kablajia na du usnem kaknais pa arpenyo hadu usnem kaknais pa sabkhnai. Ya ka civil war la job da ka Communist Party hapo kajing lam Mao Zedong. Mao Zedong ulajer kerteng no ya ka China da ka People's Republic of China hausnem kaknais pa sabkhnai baka China kala long no kari komunis. Mas job ki komunis ki nong yalam bat no Krisyan ka Nationalist Party lani Kuomintang hapo ka jingalam Chiang Kai-shek kila phet no na China sya Taiwan. Ka Taiwan kam de shu jong Japan namar hadin barem ya katmaba baar ka Japan kla I no ya ka Taiwan. Ki Kuomintang kila syong la sa no ha Taiwan ba kila bu ka thong Bakinile persya bet ya ka sarkar komunis ha China hadu bikindayo bansan syar biang ha China. Ka People's Republic of China ru ka bu bet ya ka thong bagan sa penserop biang ya ka Taiwan kum kawen ni kibenta jong ka China. Kumta ladon artli ki China ka People's Republic of China lani PRC hadu ba China bat ka Republic of China lani ROC hadu lendong Taiwan. Ha ka benengkong kiwai kiri ke pertai kum ke USA bak United Kingdom kila itu bat priang ya ke Taiwan kum ke state lani kari balai luat. Henry ke China kala penrikam ya ke One China policy ke boong bakino kiri kibedon ke jingdai bak ke China kham tam ha ke khai ke pateng kim dei bandon ke jingdai bak ke Taiwan bak ke di ben priang bak ke Taiwan ke dei ke benta jong ke China. Namar ke China hakini kisngi ke don ya ke ekonomi ke bahe ke buan baar ha ke pertai kumta bun kiri ke pertai kim kwa bandu nong bat dekat ya ke jingade jongki ba ke China daga bapendiau ya ke China. Bun kiri ki adakar bah ha ke jingade jongki ba ke Taiwan bat benom pendiau ya ke China. Ka United Nations Organization ru kalakan taj pendiang ya ke Taiwan banlong dekot UN namar ka United Nations Organization kapediang baka Taiwan kade kabenta jong China. President ka China Xi Jinping dangshen uloong bakam slam shu baka Taiwan ka sadai biang kabenta jong China. Ka President jong Taiwan ka Tsai Ing-wen ka persya bat ong bagi nong snong ka Taiwan kim kwa bansya sensyar hapo ka komunis China. Ka issue China-Taiwan ngim tip kanyalam siya
namar ka United States ru ka don nadien ban kershan ya ka Taiwan. Kumta ka China ru kan umnut machunyom ya ka Taiwan da ka bor. Ti perlok lada phisutnat ya ka ni ka video. Soba like mat comment. Soba ma subscribe ru ya ka channel. Kublai shibun.